Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Bila saya kerja dengan ayah dulu, bila saya tolong Cina kah, India kah, Melayu kah, kita duduk dekat mamak, sama-sama makan, sama-sama sembang, semua okey saja. Saya hargai kebersamaan. Dan bila semua orang boleh duduk sembang bersama, saya rasa happy ya, tenang. So okeylah, balik Malaysia mungkin hidup saya lebih bermakna dan saya balik. Yang memisahkan kita selamanya Malaysia. Makanan. Roti canai, nasi lemak, seafood Cina. Banyak jenis makanan. Even dekat Sabah Sarawak pun ada makanan sendiri. So bagi saya suka makan. Sangat suka makan. So bila saya pergi negeri-negeri lain, saya boleh rasa makanan yang berbeza. Saya rasa happy lah. So ini benda yang saya rasa kita sebagai anak Malaysia perlu bangga. Sama Malaysia, Malaysia madani, rakyat disantuni, satukan rasa demi. Malaysia punya makanan selain daripada makanan Malaysia. Actually kita ada Japanese cuisine, kita ada Korean cuisine. Banyak negara datang ke Malaysia untuk buat bisnes makanan. It's a food heaven. You nak makan apa pun ada. Thai food, Vietnamese food, semua pun ada. Of course, saya lebih suka makanan Malaysia lah. Dekat Malaysia kan. Jujurlah. Kita grow up in Malaysia. Kita makan benda ni ikut cita rasa kita. Mesti kita rasa Malaysia lebih sedap. Of course, I'm a Singapore punya kawan akan kata dia yang lebih baik lah. Tapi I akan tetap bawa dia pergi Ipoh makan lah. Setiakah bersama kita merdeka, kita semua. Saya paling suka pergi Mabul sebab tak ada orang sana. Tak adalah. Saya suka pantai. Saya suka air. So bila pergi Tawau, pergi Semporna, pergi Mabul, matahari, boleh rehat dekat sana, boleh pergi scuba diving, boleh pergi diving, makanan tempatan, seafood, orang pun best. So I suka lah. Every half a year I go. Negara Malaysia madani, hai bersatu hati. Saya rasa setiap orang bila perbezaan background, latar belakang, dia ada kelebihan dan kekurangan. Mungkin orang fikir saya hebat, tapi saya pun ada kekurangan. Mungkin saya tak cukup detail, mungkin saya tak pandai sangat repair motor. So, dalam setiap tempat dalam company, mesti ada orang yang lebih pakar dekat benda tu. Saya ambil pekerja bukan berdasarkan you punya warna kulit, you punya agama ataupun latar belakang, tapi you punya profession. Mungkin you lebih bagus dengan komputer dan you jaga dan you boleh tahan dengan spare part. Dan perempuan mah, so you jaga spare part perempuan. Kalau you pandai repair motor dan you ada pengalaman yang banyak dalam turun enjin dan you buat service bay yang buat khas untuk enjin saja. Kalau you pandai cat, you buat restore. Kalau orang yang suka buat sales, tak kira lah you Cina kah, Melayu kah, India, orang Sabah kah, Sarawak kah, selagi you sudi mencuba, saya bagi you position dekat sana. You takkan tahu kebolehan seseorang sehingga you bagi dia peluang untuk cuba. So, cubalah, ambil saja mana-mana, mana tahu syukur Tuhan bagi peluang dan mereka menjadi, hidup mereka maju, saya pun bangga. Macam-macam budaya. Kita punya bendera dekat outlet setiap hari ada punya. Kalau you pergi branch Puncak Alam, kiri kanan mesti ada bendera punya. So bendera Selangor, bendera Malaysia dulu. Dekat HQ, tiang dekat atas, bendera Malaysia, bendera Selangor dan bendera company. Oh ya. Oh ya, memang ada punya. Saya sayang negara saya. Negara kami lah, negara kita. Makanan sedap. We have the best environment in the world. Kita ada banyak nature yang bagus. Ekonomi kita pun stabil, politik pun okey. It's the best place. Utamakan kebersamaan, saling memahami, menghormati, barulah kita boleh merasai keharmonian dan ketenteraman. Saya sayang Malaysia, saya rasa kita pun sayang. Disantuni, satukan rasa demi negara. Malaysia madani. So guys, like, follow, comment, share untuk video seterusnya. Malaysia, kita semua sama.